Okay. Nge sengtau senglai maka tamo real numbers. To real numbers manen tamo real numbers manen no seng joto seng mani joto numbers to mani 1 nismi 9 jora awna hing digit hino 0 saha. Nge seng matra 9 ta semano 0 bai ke 10 tang aboni abo banyak kawang dunia sile bai ya. Tabo khangkai o je real numbers mani o real numbers ni bisingo gabang makai bagjak baca semangka o bagjak mani ngetau tamo first nung sing manai natural number no natural number ketamo what is natural number kau ka natural number ke generally counting numbers are called natural numbers counting numbers mana sing je goni mani o goni mani number no sing natural number habero kaisa bune rules tongnai o rules sing nang je tang nai Jemon sing tawroni the positive numbers starting from 1 to infinite are called natural numbers. Mane starting hingga bono simi 1 ni simi. Ngedi ba? Sing jemro 1 ni simi ngone ada. 1 ni simi pura infinite. Infinite mane paya sak ning jebon saitani am papai ba. Number to tai paya le. Hingga 1 ni simi jesepon bangai thangtung abu joton natural number. But it should be positive. Understood? Positive na plus mi thang nai bo. Minus sengi maya. Do you understand? 1 ni simi jese kon bangai thang bo joton natural number. Mujunar be. Sinyar be ta. Okay. 1 to infinite. This means the positive numbers starting from 1 to infinite are called natural numbers. Mujumana? Okay. Okay, 0 is not a natural number. मुझे नर दी 0 किंतु natural number या. दो 0 कहता वो natural number नहीं या. आसिंग नो मुझे मालूम रहता वो natural number ताऊ ना हाँ. और पर फाइनाई whole number. Whole number कहता वो नहीं whole number हंके including 0. Natural number हंके 0 करे whole number हंके 0 तो. This is clear. But same only difference is in the whole number it included 0. Okay, mana arak ke sudo 0 included tha. Is it clear? Enga abo same mana it should be all the positive. Understood? Bojoto na positive manglani. Mana plus ang thanai do minus ngai maya. Kau bujha. Aboni pore tam manala integers number hangka tamo in the integer numbers hangkai especially negative tongai rakhe negative mane -1 mungi mane -2 mungi mane any kinds of number mane this there bobahai mane araba infinite mane in negative side also infinite and positive side also infinite kogru bujha mane negative side bo abo infinite tung tongnai mane paya sak nang jesepon minus lithani kunungya -1 lakh khandori top phano bo integers number. Okay, nge 0 bo tongnai aro nge positive phanangi dongtung abo integers number. This is clear? Kobuj khata bo obon pore kene sing tam phajai se rational number manai tam manai rational number do o rational number man kata mo actually rational number ke sing tahu nong jadi o rational number sengna dage sing fraction number saima nong fraction number ke tamno han fraction number ke jemon jepur pono je gabai obahai manino sing fraction number gabai bolte tamo sing tamo table ni kat একটা টুকরা না দুইটা পার্ট খাই রেখে আবনো sing tam ke siya nang mane 1/2 কবুজ খা যেকোনো মানইনো সে চারটা বাক খাই রেখা বিস্কিট ন ফানা সে চার বাক খাই রেখা আপনাকে 1/4 নি মাসি উঙ্গ অমহাই যে নাম্বার গবাই ন হকে সেংমা বক্স মানে আপনাকে ফ্র্যাকশন নাম্বার ওকে উঙ্গ ও ফ্র্যাকশন নাম্বার एक्चुअली हके फ्रैक्शन नंबर 3 ता दं फर्स्ट हके तावनाय प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर के बमनो ह माने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नि दं दो
न्यूमरेटर माने साकानि जे नाम्बार के न्यूमरेटर ओके तलानि जे नाम्बार के डेनोमिनेटर दो इनके साकानि जे नाम्बार जे हरपानो तलानि से जिखौनो खांके आफोरके सिंबनो प्रॉपर फ्रैक्शन अंडरस्टूड तमर प्रॉपर फ्रैक्शन को बुझका प्रॉपर फ्रैक्शन नि कैरेक्टर्स ताउ नालाय माने अपर वन इज स्मॉल नालाय ओके अपर वन इज स्मॉलर देन ताउने डाउन वन अंडरस्टूड माने तलानि साय साकानि जिखौनो नालाय अबनो के जों प्रॉपर फ्रैक्शन improper fraction के upper one is bigger then down one understood माने तलानि साय साकानि खटर नांनाय आपरो के जों improper fraction suppose example ताव 3/2 5/4 जेसेबां नों इमान खाता ताव साकानि खटर नांनाय आपरो के ताव हो improper fraction understand अवन परे तावनाय सिने mixed fraction mixed fraction improper fraction of break खायके mixed fraction नङै थाङो understand बदिके माने 3/2 suppose 3/2 नो जों डिवाइड खायके तावनाय 1 and 1/2 नाय understand 1 and 1/2 अबो जे हनै हिनजा माने अबनो ननो जों mixed fraction understand जेसेबां इमान ता 4 and 1/2 फानों मानो 5 and 1/2 फानों मानो जेसेबां इमानो तो फानो अमाके सिजे खामाने mixed fraction understood tabuk sing rational number mone ka tamo rational number it may be mane proper fraction or improper fraction gani nami mano kubuz ka rational number actually ke what is rational number no sakang ke actually ke rational number is the what you know a number r of the form p by q where p and q are integers with q is not equal to 0 is called rational number. This means तब होने को सेमान माने कुनो कैसे नंबर suppose r खाता r माने आ जगह वो 1/2 फनंग मनो 2/3 फनंग मनो अब हंगता मुंगनाय माने r ने एग्जांपल खादो इनके p/q होनै आ जगह वो नंबर नाका और p/q ने जों 1/2 होनै पन नाहर मनो बा 3/2 होनै पन नाहर मनो अब हाइजा किंतु आ जगह where p and q are the integers ni sadak integer ni ortak integer number sahar mana nai integer number ni rules ngata mo integer number ni example okay integer numbers means bin example okay integer number no negative bo tongi mano positive bo tongi mano number ebong 0 bo tongi mano omti yada nke -1 -2 -3 omti जैसे पर infinite number जरथाय tongi mano हे कजारो नों 0 फन रि दि ngom pare 1 2 3 4 5 ngi jese pun infinite number ni amo jotono integers number haipan o jaga bosai reka integers numbers p and q integers with q is not equal to 0 mane q mane o tolani je number denominator bo 0 ngi mangla actually integers number to 0 bo integer number nata haibano o 0 no simi part khani anai tai baki ge jotono नों नाहरै मानो 1/2 फन नाहै 3/2 फन नाहै अबहाय जत्तो जे प्रॉपर फ्रैक्शन एवं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन खामजागोनि ब्रक जतनो रैशनल नंबर इज इट क्लियर कोन बुझखा ब्रक जतनो रैशनल नंबर आबार रैशनल नंबर परे फाय इरेशनल नंबर कोन बुझखा इरेशनल नंबर के ताउनाय इरेशनल नंबर के स्पेशली जे नंबर ना के जों डिवाइड खायो बक्ताय पाइफलाया जा अब रिपीटेड नहीं थाङो बटाय पास पाया जा आपति जा आबनो के जों इरेशनल नंबर अब हाय नंबर बमतै जों सबाय माया जा जेमन एग्जांपल रमया दे √2 √3 √5 √7 अबरो जतनो इरेशनल नंबर सामंगा जों दाबो √4 नो 4 नि √4 थाके 2 ngो हंगे 9 नि √4 के 3 थाङो 4 नो स्क्वायर रूट के 16 माहाय जेमन 16 नि √4 के 4 नि थांगता इनका और √4 गना जार माने न अबाय √4 सबै कि गया अपन अर्थ न ब इंटीजर नंबर फनंग मानखा होल नंबर फनंग मानखा नेचुरल नंबर फनंग मान अंदे यादिया किंतु √4 न जों सबै के सपोज एग्जांपल बुंते √3 रेखा के अबनि वैल्यू बुसे 1.732
1.732 te hni mane o point ni pore tinta je number mai da o tinta number by mane aba last ya awun sai taibo tongo nung debate khaiman taibo nga just sing sini subida ni magai 1.732 jortai na harta mane maximum after the decimal 3 number jortai na harta kogri buji khatabo e aw hai tamu se mana natural number first and then whole number after that integers number rational number irrational number you got understood na okay Om sing no